Çöp 130'dan 150'gacha yaktarsan çöp. Assalomu alaykum sizlarga. Çöptürün bahaсын bilip bereyim, çöptür bilip bergile dep kommentariylarga yazışyapti. Bugün 12-iyun 2022. Çöp qancha ekan baykalar? Qancha oladi çöptür bayka? BDC Expert seti. Assalomu alaykum. Sağ. Qandaysiz? Yaş. Qanday oladi çöptürün bahası? Çöptün bazı 200'den bo'ladi. 200'den. BDC Expert setdele. Ayırmaz yok. Ayırmaz yok. 3 ötен o'shanda bo'ladi. Pasevdele. Patsevdele 200 bo'ladi. Neyse patsev ardan bolchilogo? Ne? Qanday bo'ladi? Çöp qimmat. Aqcha qimmat bo'ladi. Negizde bu yıl janchil bo'lib, çöptөр ösüp ko'p bo'lib o'tirdi o'tmaydi, arzondan yo'q bu. Yo'q arzondan. O'shanda ele bor bo'ladi. Былтыр qanchadan boshtaldi ele shu boshtalganda? Baştalganda 200'den baştaldi. Былтыр. Bu yil ele shunday ekanda. Bunday bo'lgan bahası o'sha tushib berasizlarmi? Bo'lgan bahası o'shanda ele. Bo'lgan bahası, hech nima yo'q. Jetkirib berasizlarmi? Sharichi. Sharichi. Jetkirib beruv bekar. Anar ayıllar bo'lsa qo'shib qo'ydik kishini. Qo'shasiz. Salarkasına benzinni. Mana tuğanlar 200 so'm. Ha, jip berganichi? Jip bergan o'zincha. Qanchadan jip berasizlar? 10 so'mdan. 10 so'mdan har bir tugun aparib jip berasizlar. Jetkirgan aqcha albaysizlar. Mana tuğanlar gördüңүздөр, bahaсын. Nime bular jamg'irda qolgan yo'qku? Yo'q, jamg'irda qolgan yo'q. Bunun jamg'irda qolgan qalban qancha bilasiz? Çöpler qara olib qoladi-da, jamg'irda qolgan. Qara olib qoladi. Telefon nomerini aytib qo'yingchi. 0593 0593 02 23. Tuğanlar çöp alam deyenleri bolsa uşu baykege çalыңыздар, жеткирип берет, калоочулар болсо 10 сомдон жүктөп ошол жерге түшүрүп берет. Постоянно эле иштейсиз чөп менен? Постоянно. Кайсы машинаңыз? Отурабыз. Мынакей туғандар ушул байке постоянно чөп менен иштейт экен. 200. Бул жактарында баасын бир сурап коелу. Байкелер çöplerin bağısını ayıp koyalaç. Çöp 130'dan 150'gacha yaktarsan çöp. 130'dan 150'gacha emne olgan çöpler var? Bu boy çöp. Bak 200'te otur go. Böyle adın özüne gelsin. Aa, mına tuğanlar qarаңыздар. Nime bular? BD Expert set. He? 130'dan eкен. Bizge kommentariyden жазышат da bazını bilip berip koyula dep. Je bul jana patsef aralashpı? Çöp jarasha. Ha, çöpkö jarasha turбой be. Bular ba japay çöptөр aralashышон үчүн turбой be. Жеткирип берген бекер. Жүктөгө түшүрүп берген 10 сом. Telefon nomerин айтып коюңузчу. Telefon жокпу? Çöp yok da. Ha, çöp ezgi eкен? Az bazını jönүн айтып коюпсузбу же тактап айтыпсызбы? Önüne aytып oldu. Андай болбойт да байке. Видео тартып атсак эми. Ya. Çöpler kaça eкен ya? Assalamu alaykum. Çöp 200 so'mdu var, 180 so'mdu var. 180 so'mdan qaysilar? 180 so'm bana. Bu bayağı. Yine çağırlaştırbayı be. Patsef. İşte birinci çabukta daima tele şunday bulup da. Ha, bu öte. Bolgon baz 180 de. 180 var, 90 var, 200 var, arı marganda sabah. Bu jaktalar 130 so'mda tamашалап koydu da. Mınakey tuğanlar meslerge bardık çöptün türlerini. Çöp kaça oladi çöp? Aleykümselam. Kaçtayım? Ağız yarnada. Bayke çöp kaça oladi? 180'den ketdi mi? 180'den жақшылап созаласаңыздар. Доставка бекер mi? Kanzavatqa. Nomeringizni aytib qo'yingchi bayke. Kanzavatqa чейин жеткирип бергенмен 180 сом менен сүйлөштүк. Кыскасы соода баштасаңыздар түшөт экен 200 деп 190, 180.
кыскасы сүйлөшкөнүзгө жараша мынакей 200'ün тегерегинде чөп балары. Лайк басып колдоп коюңуздар туугандар.